Jelena i ja smo danas pripremili vežbe za ruke, akcenat na rukama, ali ćemo aktivirati celo telo. Ajmo, Jeco, idemo lagano. Ruke napred, hop, i vratim, izdah i udah. Izdah i udah. Ovim aktiviramo prednje rame, lagano se zagrevamo. Još 4, 3, 2 i posljednji. Zadrži gore, idemo u čučanj, laktovi ka ramenima i krećemo. Izdah, udah. Dole izdah, kada je teško, udah kada smo mirni, kada je lako. Još 4, 3, 2 i poslednji. Spusti dole, idemo da se namestimo, ruke sa strane, izdižemo ka gore i krećemo. Idemo. Izdah, udah, lakat ka laktu, lopatica ka lopatici, stegnut stomak, vrat u produžetku kičme, gledamo napred. Izdah i dole udah. 4, 3, još 2 i poslednji. Spusti dole, idemo veslanje pa letenje, znaš ono naše, ajmo zajedno, idem hop, spustim i letim. Pa opet povučem gore laktove i letim. Još 4, 3, 2. Poslednji put, ostani gore, idemo sitno. Pazi na položaj vrata, gledam ispred sebe. Vrati i dalje u produžetku kičme. Još 4, 3, 2 i spustimo dole. Ajmo lagano da se namestimo za širok čučanj. Ruke pozadi, visoko, idemo dole, aktiviramo triceps, idemo dole, izdah i gore udah. Izdah, udah. Pazimo da kolena ostanu iza nivoa prstiju stopala. Pazimo da se ne udarimo tegovima eventualno. I trudimo se da lakat bude što bliže laktu. Još 4, 3, 2. Idem poslednji put. Spustim lagano dole. To je bilo sve od nas. Pozdrav, prijetno. Hvala Vedrani i Jeleni iz studija Bojana.